Na schadzki bešedovane na temu jak Evropa patri na proces obrazovanja i predstaveni 3 glavni modeli obrazovanja u dajednih državoh i štretkoh, gdje prisutni menšini. Popri Borislava Sakača, predsjedatelja Nacionalnog osovitu Rusnacoh, boli prisutni i Slavica Bajor, direktorka školi Bratstvo jedinstvo z Skocura i Ljubka Malacko, nastavnica ruskog jazika z ruskog kerestura. I uglavnom smo bešedovali o tim, že jaki máme postignuca, praktično co to znači u našej državi, jak še primenjujú odredzení zakony, i ktorí modeli atraktívni, i ktorí menej atraktívni. Takže sme konstatovali, že praktično za väčšinu národov, ktorí vyvodza nastavu na svojim materinským jazyku, takzvaný perší model, u kotrým kompletna nastava ide na menšinským jazyku. Druhý model, takzvaný bilingvalni, najmenej zastupeni. I konečný treći model, gdje še hasnuje znači srpski jazyk većinskog narodu i našej državi, gdje še pridodavajú elementi kultúry i istoriji i jaziku menšinskih narodov. Predstavitelje Nacionalnog osovitu Mađaro, Horvatoh, Albancoh, Bošnjakoh bešedovali co poteraz postignute u obrazovanju spomnutih nacionalnih zajednicoh i co bi išće moglo zrobic na tim planu.